Maya payabak po, kaya kayungan. Kaniting banala kapag masusyan, yabetala po rin kaya katamong panalangin para kayang makareng makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring makatuki, Sardas and Luz Medina and family, Frank and May Valdez and family, Noel Esguera, Paolo and J.D. Dakis, Bianca Dakis, the Catholic Women's League, Marina Chodoro and family, Lydia Lacap and family, Annabel Suplico and family, Pe Soto Pineda and family, Librada Agustin and family, Alex and Karen Santa Cruz and family, Perla Beles and family. Para king Aldoning Karelang Kebaitan, Imarilo Pasyon, Bioli Espirito, Let Salazar, Vilma Bentoranza. Para king ligtas sa pamaglakbe ng Christian Lee Canlas. Para king special intenciones dari Julie Pel Villanueva, Maris Pabustan, Jeremy Sunga, Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Ivan Vince Ilagan, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Regis Eberisto, Justin Gabriel Angeles, Jonel Pamintuan, Kenneth Carrion, Marcos Anferte Espirito, Noemi Lusung, Laika Micaela Salvador, Francis Leon Alapitan. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Nida Villanueva, Rose Tiglao, Milger and Anthony Tabier, Clarita Durelio, Federico Imana III, Pedro Guevara, Ada Almario. At ding sablang kapatad masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabet proteksyon ng banal espiritu ting pamilyarang Ani Rason, pamilya ng Antonio at Josepina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Ulian, pamilya ng Bert and Adji Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali. At para king alananggang kapainawan daring kapatad tamong Meyauna Bie, Di Manuel, Teresita, Mark, Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla and Olga, Mario, Arsenia, Siriaco and Rodolfo, Emiliano and Nieves, Jose, Trina and Perla, Benedicto, Mark, Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Hernan, Lionel, Wilma, Juliet, Leticia, Josephine, RJ, Martina, Remedios, Felicidad, Robert and Edward, Elena, Corazon and Paulina, Estrella, William, Elmer, Divina, Dan, Emmy, Lito, Domingo, at ding sablang kaladwak in purgatorio, at ding alanang makaga nakakarela, at ding sablang mete uli na ning pandemya. At para king kaligtasan ng balang metong at kaligtasan da rin kay katang frontliners, laban king COVID-19.
Uling metong pamilya ning Dios, makatipon tamo, king lagyunig pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Nuan niya ing Dios at igpa ning ginutang Heso Kristo. Kapamilatan ning maragul ng pakalulo, mibaytang pasibayo king metong amabye kapanayan, kapamilatan ning pamibangon ng Jesus iba't king kamatayan. Ing sinubling mebye Ginoo manatili ang parati kaya kayongan. At kaya ka ang timurin. Happy Easter kaya kayongan po. Apister po, amo. Sinubli ang mebye, aleluya. Ing sinubling mebye Ginoo, pepakit ya karing kayang tatakot at sasalikot aalagad. Kambe naning kayang sarili, binyena ing kapayapan, karela. At kambe naning kayang kapayapan, pepakit no ring sugat na. O ba't dela no pa ring sugat na, king pamanyubli ng mebye. O tena nalalikwan king kamatayan ding bakas daring pako, at ing sugat metandus, king kayang katagiliran. Huling dake niya naman, ning kapag masusyan, king pamanyubling mebye, ing sugat. Ding sugat dapat kilalanan, ding sugat mimyedalan, king bayombye at kaligtasan. Nya batang maging karapat dapat makisulo, kindulang ng Ginoo kaniting kapag masusyan. Sadya tala rin kaya katang sarili, aminan ning kaya katang kakulangan, nga tamong sumisi. Magkumpisal ko king Diyos sa mayopayan totoo. At kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulin na nita, panigapuko, kang nuan na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa mayopayan totoo, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad da ring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen.
Manalangin tam. O igpang at banwa at Diyos ning pakalulo. Nuan ka, o Diyos sigpami, amibangon kang Jesus ibat king kamatayan. Papanatilyan mo kaming matibe kasalpantayanan, king i Jesus, yang Ginu at Diyos mi. Ipayabot mong akatabnumiya king aldo-aldo pamibyebye, at miye kami king kayang kapayapan. Ibuklat mo ring matami, ban akit mila ring bakas ding sugat na karing taong daralan kasakitan. At kasyan mo kami kapamilatan ning kekang Espiritu, ban ayat danan milang pamamatula at kapanaligan. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi ang mabibiyat magari kambemot ng Espiritu Santo. Metong a Diyos, manggaman kingalananga. Amen. Luklok tapot, makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ding kapatad, ginamit daing karelang oras, king pamagaral, king turo daring apostol. Miyabe-yabe la anting metong a pamilya. Misasan metong la king panalangin, at misulo-sulo la king pamamirasong tinape. Pauli rading dakal ang makapagmulalang bage, adaraptan daring apostol, mikatmuan la ring sabla, king takot king Ginoo. Menatili lang misasan metong din sablang talasal pantaya, ating sablarang pibandyan para karelangan. Pemisalira ing karelang kayatinan, at pibandyan, at ing ayablira, pira kerake da karing sabla, agpang king pamangailangan ning balang metong. Balang aldo, miyabe-yabe lang mititipon king templo, at misulo-sulo la king pamamirasong tinape, karing karelang pibale-bale. Misulo-sulo lang mitmong saya at katapatan. Pupuri la king Diyos, at ikwara ing mayap ng pilubluban ding sablang tao. At aldo-aldo, daragdag na lakarela ning Ginoo ding mga ligtas. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alananga. Ulitan tayo po. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alang-anga. Ding memalen ning Israel, bustan ihayagda, wagas ing lugod na at alang-anga. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na at alang-anga. Ding sablang sasambakeya, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na at alang-anga. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alang-anga. May bugkong miragsa ay niyang gipitanda ko, ing Ginoo pigkaluba na akong kasaupan, ing Ginoo gagawa na akong mayupaya at masikan, ya ing kako babi kaligtasan. Kaya kayo pakiramdaman ing masayang dalit ning tagumpe, karing toldara ning memalen ning Diyos. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alang-anga. Ing sikwildang baturing manalakad bale, ya naman ing linto peka maulaga. Kanita ing Ginoo, yang makikaraptanan at tunay makapagmulalang lalawan.
Iti yay ngaldo tinatag ning Ginoo, sukat tang tumula, ampon magsaya. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alananga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo. Puryantaya ing Diyos at idpaning ginuta mong Hesu Kristo. Uli na ning maragul ng lunos, pigkaluba nakatamong bayong biye, king kapamilatana, ning pamanyubli ng mebye, Hesu Kristo. Iti ya ing mangat mong mabye kapanayan kay katamo. Inya, manaya tamong tanggap, king emo nanong kanuanan, asasadyaning Diyos, para karingkeyang pinili. Sasadya na iti, para kaya kayo, karinbanwa, anong no, malyaring marunot, o masira, o kumupas. Makapanaya iti para kaya kayo. Kayong liligtas na ning upaya ning Diyos, king kapamilatana ning kasalpantayanan, kabang panenayan niyo itang kaligtasan, ang makasadyang mipakilala, king kawakasana ning panahon. Sukat kayong tumula tungkol kaniti, bistaman king kasalukuyan, eyo alis yan, ing miyatdanan lungkot, king ditak apanawon, uli na ning miyayaliwang kapagsubukan, ake kayong daralanan. Miraras lareti ke kayo, ban masubok, ing kadalisaya na ning ke kayong kasalpantayanan. Ang giyang inggintu, amalyaring malaso, masusubok pa naman king api. Makanyan mo naman, ingke kayong kasalpantayanan, amay gitmal kesa king gintu. Kailangan masubok ing katapatana. Kay ba't nang may subok at saka manatili ing kasalpantanayan nyo, kanitayo pa mo ayasahan ing magkabit kapuryan, ligaya at dangalan, king aldo ami pakilalaya i Hesu Kristo. Kaluguran niye, bistaman eye paikit. Paniwalan niye, bistaman king kasalukuyan, eye akakit. Inya, mi pamatulan kayo, king maragul at maligayang tula, aena alarawan ning amano ning tao. Kakamtan nyo na, ing bunga na ningke kayong kasalpantayanan. Iti, ya ing aliwa, nune, ing pangakabusyo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tabo bang parangalan ng may pabalitan. Itangan po. Maniwala ka kanako, Thomas, uling ikit mo ko. Nuan laretang maniwala kanako, bistaman erako ikit.
Ginoo mantabay ake kayungan. at keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Kanitang bengi ning aldo muring ita, king mumuna ng aldo ning parumingo. Mitipon laring alagad, pakasabat laring pasbol, king lugal, anong nula makatipon, uli na ning takot da karing Hudyo. Di natangya i Jesus at tinalakadya busal da nga nakarela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat na at ing katalandikinga na. Mesayala ring alagad panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kaya kayo. Nung makanano na akong tinubod ning igpa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan niya ing banal a espiritu. Nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. At ing eyo patawaran, eya mi patawaran. Dapat ti Tomas ing mayayaos kambal, metong karing labing adwa, alayo inyan datang ya, Jesus. Inya sinabi da, ringaliwang alagad kaya, ikit miya ing Ginoo. May kibat ya ito mas. Anggang eko akit ding bakas ding paku karing gamat na at itagkil ing taliriko king bakas ding paku at ing gamat ko king katalandikinga na eko maniwala. Pangalabas ning walong aldo, makatipon lang pa si bayo ring alagad kimbale at kayabere ito mas. Makasabat la rin pasbol, dapat linubya Jesus at tinalakad ya busal da. Ing kapayapan manatili kaya kayo, nga ng Jesus karela, at saka na sinabi kan Tomas, lawan mo la ring gamat ko, at itagkilme keni taliri mo. Dalame keni gamat mo at itagkilme king katalandikingan ko. Nakamagalinlangan, maniwala na ka. May kibat ye Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kaya, maniwala ka, uling ikit mo ko. Nuan laretang maniwala ka na ako, bista manera ako ikit. Ginawayang dakala, miyayaliwa pang mala, Jesus kingakakit da rin kayang alagad. Dapot ela makasulat kaniting libro. Deting atyo kaniting libro, misulat la, bahan maniwala kayo. King Jesus yung Kristo, inganak ning Diyos, at king pamaniwalayo, mikabye kayo kapamilatana. Kapatading mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Sibayo, Happy Easter, kaya katamungan. Happy Easter po, amo. Ating meto nga pari, meteya, at inyang atsunay kimpasbol ng banwa, panayaning anghel ang mamuklat kaniti, sa saleseno rening dadala ng pruweba, ban agamit na, ban milubyak yung banwa. Inyan lumulyang anghel, nga nang may ngutang, among, nano pong daralayo, ban agamit tamong tiket, palubke ni king banwa, nga na. Nga na ning pari, ay, oreni rin ka na akong istola, nga na, darala ko la, nga na. Awa, among, lupala pong gamit, din kaya kong istola, nga na. Ay, wa, nga na ning pari, kasi nga na, lampas kong 25 years, sinuyo king simbahan, king balen ning Ginoo, nga na. Awa, very good po, nga na ning anghel, nano pa po, wala na ko pong aliwan darala, nga na. Wala na nga na. Ela pa malyari din nga na. Kulang lapo, nga na ning anghel. Ala na po, nga na. Ala na nga na. O among, palto mo no mo ka na ako ring sugat mo, nga na ning anghel.
Ha? Nanong sugat? Nga na ningang pari. Wala na ako man sugat nga na. Nung ala ko pong sugat, ko malyaring milog kimbanwa. Nga na. This is a French story that communicates, siguro pin, deng tao nga tsubanwa, sugatan la. Bakit? Nanong atin keng sugat. King Evanghelyong dindamta mo, inyang paltoying Gino kareng kayang disipulo, binyeneng mumunang regalo, ing kayang presensya, ing kayang kapayapan, ating kakatlo ng gewana, te paltono reng sugat na. Deng sugat na. O ba't naman ing Gino, netong kareng pagmulala, o ba't ing Gino, ing katawa ng sinubli mebya Gino, perfecto ne, wari po, perfecto ne, nang makasarala rin pasbol, milulubya. It's a perfect body. The reason body is a perfect body. How come? Dela no pa rin bakas na rin pahakuking gamat ng pombiti, sampoing metandus king katalandiki nga na. He could have eliminated these wounds. O ba't dela na la? Atin yang masanting apakiba ti Pope Francis kanyan. Nga ng Pope Francis, on the body of the risen Christ, the wounds never passed away. They remain. For those wounds are the enduring sign of God's love for us. They are essential for believing God is love, mercy, and faithfulness. Kalino na? May natili rin sugat na, nga ng Papa Francisco, uling reti, tandano ning lugod na ning Diyos. Tanda na ning Diyos, mapamakaluluya, malugudya, at tapat. Nya pala, dening sugat na rin, may ngari lang trophy. Lapi ka karine, no ne pagmaragol. Kutang, makarelate tamo kanyan. Kingkaya katamong biye. Ating kong sugat na pagmaragol. Ating kayong peklat na pibande-bandera mo. O bala mo yata, kingkaya katang karanasan. Ala. Pero king kamatutuhanan natin. Last week, ating atlong babaeng mig-viral kin social media. In Lagyuda, Andy Eigenman, Elise Hoson, ampoy Sara Labati. O ba't big viral na king social media? Uling pinost do reng letrato dang makaltola ring karelang postpartum stretch marks. Stretch marks. Uling may mga naklapo din o yan, atin lang stretch marks. Noong pangalago, noong kasanting nga katawan, pero at noong ka-pronounce deng stretch marks da. Pero dopi ka rin Talagang pinost do pa pepakit dala. Ating mapila na migbash, pero dakal ka rin mig-comments, pupuryan dala. Bakit? Because it's unusual. Usually, we hide our marks, we hide our scars, we hide our wounds. Pero they flaunt them. Why? Because these, for them, are trophies. Patune na something good came out of them. May kapaltonong biye ketiking yato. Ken ko agaga na kareng taong mibait keng cesarian. Di kayo po, mibait kayong may cesarian niya imayo. Ano po? Pota siguro ng akit keng sugat ng mako nung mibait kong cesarian, hanggat na akit keng sugat ay ita, agaga na kako yung sakripisyo na para kanako. Kakuying sugat ay ita. It's a testament of her love, her faithfulness para kanako. Nya siguro pin, deng sugat, deng peklat, emo pangilagan, kimbye, nung tune kang magmasabal. For someone who truly cares, for someone who truly loves, wounds and scars are inevitable. Pag migmasabal ka, masugat ka. Pag linugod ka, masugat ka. Mikapeklat ka.
Nya siguro nga ng San Pablo king kadwang pamamasa, dumalang kon dakala kasakitan nga na. Masubok kayo. Baning ke kayong kasalpantayanan, mi padalisayan. So that your faith will be purified, you will have to suffer through various trials. Nya, stoy tang anghel. Kami lubkim banwa, nung alakan sugat. Luwen nyo po rin kaya konsiping kaya besi simbakeni. Lupa lang flawless, ne po. Lupa lang flawless din. Pero dakala po sugat, kimpanga tao da rin. Dakala delanan, king biera, nung migmasaballa. So how do we deal with these wounds? How do we deal with these scars? What is the Easter way of dealing with our wounds and with our scars? Pakibat? O syempre, nung nanong gewa na ng Ginoo, what did Jesus do? What did the risen Christ do? He flaunted his wounds and his scars. Pepakit no, karing kayang alagad. O ba't maulagang ipakit nala, ipagmaragol nala, uling karing sugat mo, mayakit ingke kang pangatao. Inyang pakit no reng sugat na karing kayang alagad, ang tinanamon sinabi karela, pista na. O reni ren patunay ning kanakon lugod ke kayo. O reni ding pruweba ning masabal ko ke kayo. Ating meto nga pari nga na Ronald Rolheiser nga na, the resurrection assures us that God never gives up on us. Even if we give up on ourselves, because no sin is unforgivable to God. Inyang pakit no rin kayang sugat, ang tinanamong petawaran ng karelang kasalanan. Every wound has a story to tell. Balang sugat, balang peklat, ating kwento. At deng sugat yu, deng peklat yu king kekong pangatao, ilang magkwento nung nano kong klaseng tao. Every wound, every scar has a value to show, has a lesson to teach. Nyapin ngara, scarred people are beautiful. Deng kanong tao mapeklat, ilareng mga laguan pong mga santing. Bakit? Well, aesthetically speaking, it may not be true, but in life, detan taong dakala peklat, dakala sugat, delanan, dadalan, ilang mga lagot, mga santing ngara. Bakit? Uling ilaring mas makaintindi, kintunay ng kabaldugan ng sakripisyo at lugod. Ating meto nga pop singer nga ni, balo de siguro reng millennials din ni. Ala po yata makaing millennials keni, ne po. O sige, ren na sa Kristan, balo de siguro ren sa Kristan ni. Inlagyo ni singer Maximilian. In title ning kantana, Beautiful Scars. At inyang lyrics nga na. Kung na po kakanta, mamalat ko eh. I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I've got bruises where I came from. But I wouldn't change if I could restart. I ain't gonna hide these beautiful scars. Beautiful scars nga na. Makanano na kinumbinsin ng Ginoo, ing ema ni walang Tomas, pepakit no rin kayang beautiful scars. Part of Easter joy is celebrating our beautiful scars. These are evidence that we care, we love, we live. O rin patuto na magmasabal ka, lulugod ka. At nung agyumong ipagmaragol den sugata rin, kalupa na kaning Ginoo. Ing Ginoo sinubling mebye. Nalape pakit, pepatala nala pa. At uli nanita, inge sasalpantaya,
meniwalaya. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayan toto, linalang king banwa at yato, at kang Kristo nga nakabugtong aginuta mo, tengagli king upaya ning banal espiritu, mibait ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayong Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal do si inubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wana ning Diyos ikpang mayupayan tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, baan mo kum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananga. Amen. pistaman tayo ikit, kaluguran tayo, ing ginotang Heso Kristo. King mitmong kapanaligan, manalangin ta kaya, Gino, pasulungan mo, ing kasalpantayanan mi, ulitan tayo po. Ginoo, pasulungan mo ing kasalpantayanan mi. Para ka ring mayayawos king kasalpantayanan at biye. Pingakibat king panagkat ning kakatang Ginoo. Ban maniwala laking anak ning Diyos at mi kabyela kapamilatana, manalangin taking Ginoo. Gino, pasulungan mo, ing kasalpantayanan mi. Para ka ring kasalpantayanan dang masusuri karing kapagsubukan, baning kasakitan da mapupus na, ating kapanayan dat kapanaligan, manatiling mabye, manalangin taking Ginoo. Gino, pasulungan mo, ing kasalpantayanan mi. Para ka ring abihag ning pamikasala, bantag apanday kapayapan ning pamamatawad ning Diyos, at king kapararang tao, apatawaran danoman ding mekasugat karela, manalangin taking Ginoo. Gino, pasulungan mo, ing kasalpantayanan mi. Para ka ring malungkot at mi paimburisan, para ka ring masakit at mamamate, at para ka ring manayak ing pangsubling miye, manalangin taking Ginoo. Gino, pasulungan mo, ing kasalpantayanan mi. Para king komunidad anong tama ka bilang at kaya katang parokya, balen at bansa, banasaw pantaya ing metong at metong sumulong king lugod, pamisan metong at kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Gino, pasulungan mo, ing kasalpantayanan mi. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan daring pamisa, iulino sana king kayarianing maligayan ng tamong kapatid ding meyango na biye, ating ipanalangin tamo king Ginoo. Gino, pasulungan mo, ing kasalpantayanan mi. Ngeni, adwan itamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, ing pangayatyo mo keti busal mi, gagawa na keng meto nga puso at kaisipan. Anting meto nga balayan na mabibye, panalangin at mirake-rake king atsyuke kami. Uling igang ginomi, manggaman king alananga. Amen.
talakat tapo para panang sense. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kingi kapuri at kaligay ng kayang lagyo, ing kaya katayin kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, king kapamilatan ning kasalpatayan at binyag, diting bayan ning kailangan, tanggapan mo iting ayan ning kayang at nagalaw kami, king kulang panatanggal. Pagkalong iting, kapamilatan ng Kristo, Ginoo. Amen. Ing Ginoo, magtatay at kailangan, At kaya ka ang timurin, makayat na no king Ginoo. salamatan tayo ay Diyos sa pinagkaan. Iti karapat dapat at matulid. Dapat at di pasalamatan na kang parati o ipa. Diyos, kinalaman at lubos na yupaya, kapamilatan ng Jesu-Kristo ang Ginoo. Pupurihan na ka, king lubos maradula-dula, kaniting agawang Pasko. Inyong Kristo, may sakripisyo Pasko niyo. Dahil tunay kordero ang milalako king kasalanan ng lahat. King kayo kamatayan, sinintang na, king kaming kamatayan. King pamamagin ng nebye, linarin na at binalik king kaming diye. Ulinita kami rin sa blangkoro ring anghel karindan mo, naradit king kang ligaya. Narin makyagay tingalan kung nandang papamay kapurihan keka, naming kahanta.
Kawantinan karapat-dapat magpamit hindi alananga, pantayagan ng Maria, ang Birhen, Induring Diyos, ni San Jose, ang banal ng esposo, prinsip ng apostol at santo at tinupat ng mamong maburian, kay kapaning panahon. Ipuriyan ng pagpalibayan, kapamilatan ng Yesu Cristo, kay kapalang. Ing kapamilatan ng Cristo, kapela at kaya, ipapalibayan tutong kamang ipanala, Espiritu, upurian ng parangalan, manggaman king alananda. Pagkasaring sugat ng Ginoo, maginlandanan din sugat kamo, king ananiwala, asal pantayanan, karing kapara ang tao, king Diyos, malugutya at mapagbunos. Nawaran tayo tiging panalangin, king ng Ginoo ng Yesu Cristo. Uling kaya kayong kayarian, ating kayo pa yan, ating ligaya, manggaman king alananga. Amen. At kaya ang timurin,
ing sinubling mebye Ginoo, inge may natili king kutkutan, may nagumpe king kamatayan. Mapalad tam, ita mo nga usanan tanggap king kayang katawan. Ginoo, tanggap kay ka, dapos at kas mo niya nga mano mo, pumayat na ako. Tawan at dayang Kristo, idala na katangan sana kimpye alananga. Amen.
Panalangin ka. Walabos na yung Panginoon Diyos, yung sakramento ng kaming pangangapos sa pinggabi, manatili ka sana kapilanman ng kaling puso mi at kaisipan. Tiyaduan mi, kapangilatan ng Kristo. Amen. Announcement. Wala pong second collection ngayong third Sunday of April. Kasi po may ka-second collection tana inya pong April 2nd, Palm Sunday. Marriage bands announcement of John Patrick Kiwa, parents Rodrigo and Rosario Kiwa, Block 10, Lot 17, Phase 1, akakasalda kang Emily Panangbitan, dempengari na Eduardo at Iedna, ing address na po Block 32, Lot 8, Phase 2, kasal na po kay April 30, 2023, King San Guillermo Paris, Bacolor, Pampanga. In behalf of our parish priest, among Pete Valencia, at din kaya katamong parishioner, dakal pong salamat keng pamag-celebrayo, kaya kaming misang ngayon kayabakan, Reverendo Padre Aljim Tuason, palakpakan tayo po. At kekan timurin, Anak at Espiritu Santo. Amen. Yung kapatang kapagmasasyan, bidaw niya. May na kayo, lupa ng sinubling medya Ginoo, pag maragod nila ipakit, insugat ko. Salamat King Diyos.